John 10:1 Mashi maifu Chisa sipsipin washilindari ma indingaria 1. Uhu chises mashilas nga ormu mbara omedinga kirin amu 72 hirnyanta ma oto o sipsip linda mishi orok li layua pek agayanga layinda ambulir men inyik tarlokoho layindalir hako sip-sip masyama oto akayanga kop layindari or laywa wolo akayangan washilinda ma oton akayangan or sutla shuwak layindaria or layi nor ushawak sip-sip onto mandarjinya orin misindalir hilihin namtarbak or ushaha or halashiwak hikriyok layindalir hikriyok li layuwak or maifuk iwa sip-sip ori ondon mandarjinya orin anggop lim misindo osik orin diaha indalir hako ma or li heyenta ambu oto or rawa wolo bek orin tianta ambulir peremushiwak lirbek mandarjinya ori kas misinda ambulir Jesus mashi oson sawhe makop or saverisir hako ma pek mashi oson or barin yariri ambulir